Kajingwat yang Rangbah ubala Shah telep ha kajing tua kinyut Marten kabelajar naduk hinin kesngi kelai terik urempang arjar arbesau. Kadang beteng haduk mentah kesngi kesau terik. Hendrai tat haduk batho ikni ke Khubor kata haduk kepor prash teng janmit 4 lap setia Yuni Rangbah ubala tip kerteng kum uba Marshal Marwen lai pausnem kerta uba syong besa mauyong ha kadong nong neng e. Ubak Marshal Marwen udah kurim jong kekong dari shisha ling dok mau plang bat kupa jong ki arngut ki khon. Nalor ki riu shempang na kekenhun State Disaster Response Force ki bala penun kamru de ki kali po Shillong na kaliang ki he jong ke Shillong Municipal Board hapo ke jinglam khamat dong Chief Executive Officer UPK Boro ki lahiar bunsin Shah Marten ban kmi e ke jingwat uni Rangbah bat ki lalit e kenduru e kalongging jong uni Rangbah. Gading Marten itu titip buat apa laba lapsan itu gading support Marten kata kalau wujud tapi kami gas I think kan sih untuk posisi kreatif ini kewe gading luar sport laba kita wajibnya sport laba lagi bah nah jong yang kalau gaji itu dari tang seperti support ini gading maka kan itu lagi JCB dia tidak JCB bangita mengi excavator kita ni kita southly di lightly kita isi sport tebring ada question sa artli pada lagi private agencies makin penyerap lain ni kena start by melalui dan kebesin atau dan kalau breakdown nak amat yang tahu ni jadi minor breakdown ke hap sangat tray di entah ke akan spot lagi pra ku minta kalau pra terus nam ku Marten ti la shuthe istayut ni ti ko fi kalau hamnya mendan su ka jaka ka balat ong wa padang lat nyut buat kini plan kini kompos plan ini berapa kini teknik yang di jong ni di bentai ke jaka bathe kini cek suami kompos plan kini cek suami kompos plan di plastik ke ni habis pergi selum di kelasong entah kan kalau adaptif mencuba empat dia semua bukan tua ke Marten jadi kepada dangmi gitu tua di kisnam arhajar pra kendai sana dangmi gitu tua kipat kita kisin jam nak kalian juga apa dia makan di jaba kang makan menjasu kesin jam lagi lah ada psim lupa hiu di kau ngisau sudah di kini berapa kini informal waste workers mengiang dan langsung kini buat tamtiang di Marten bom deh kini operasi ini kau ngisau sudah kini ada register lagi ID card sekini bagi persang man district ya ke jingrung apa Marten nama ni kebaal kalau bah Khubor Khubor kita buat ada ki kena ada itu belum ni mentai kata ngilak hang di nang ta pada man ka tayo hi tolong ke jalang bagi ki belum tiar ni bangin batai ki bagi le ki bagi di ban le ki bagi sanu bagi le ban ya si kita mo ke Shillong kami ke jingja susi wa kita kami ni jingja susi in continue hi ban pesang man district ki ke jingya ki cakar ki bom mensa mo kan sakhat ya kata request for proposal bangin le ke bayu mining ke Marten kau ini ulo bunyi ko pi ini kita sort out yang utai ni sort out yang in pesang kan padang la ban recover ke balu ke badan utai in recover yang dilongkan sting bukan sting ke nyut Marten kan ya estimate ko masilak sa ko hajar tan nyut in le kata bayu mining itu kam yang sangat rada standar katenda kila pat po dai tu of urban affairs di kin na fai hapo lai sau nai fai kala sedang tak kita syukur kan sakhat ya kata request for proposal bangin le ke bayu mining ke Marten kau ini ulo bunyi ko pi ini kita sort out yang utai ni sort out yang in pesang kan padang la ban recover ke balu ke badan utai in recover yang dilongkan sting bukan sting ke nyut Marten kan ya estimate ko masilak sa ko hajar tan nyut in le kata bayu mining itu kam yang sangat rada standar katenda kila pat po dai tu of urban affairs di kin na fai hapo lai sau nai fai kala sedang tak kita syukur